sezone, treće mjesto, što znači ovo za kraj sezone? Pa znate kako je u Barceloni, uvijek se traži da si na vrhu, da si najbolji. Ove godine smo propustili ovu priliku, izgubili u polufinalu. Posle penala šta vam mogu da kažem? Prošle godine pobjedili na penale, ove godine izgubili. Ovo je sport, tako da nadam se da se ćemo nešto naučiti iz ovog Final Fora i do sljedeće godine još jače. Šta je bilo presudno? Ovo je 10 razlika, imali ste neki period, velika prednost u toku cijele utakmice. Pa znamo da nije lako igrati utakmica kad izgubiš u polufinalu. Sigurno smo imali više motivacije, htjeli smo ići kući zadovoljni sa pobjedom i to je to. Pobjedili smo i to najbitnije. Na kraju sezone treće mjesto u Ligi prvaka, je li dobro, nije? Pa šta da kažem, mislim, bili smo konstantni cijelu sezonu, nismo izgubili, igrali samo nerešeno u kilu. A šta znači to? Mislim, na kraju ništa. Izgubiš u polufinalu i na kraju si treći. Ne znam, mislim, trebamo pogledati video, popričati i na kraju biti ponosni na ovo što smo radili ove sezone.